ай шамолу ай ҳамин чизо страховка кардагианда ай барф бороно ки мезанад фас карда раҳора мегирад маҷиба ай одам тарафош мисол шаҳр ёки қишлоқ ёки ҷои чизи ҳаман хел страховка аст намои аст ҳамон шамолу чиз одам бояд отвлекат нашавада у тарафҳоро нигоҳ карда мисол ин тарафу яй нигоҳ кун мисол инсон отвлекат мешавада чие дар оҷа нигоҳ мекун вақти маҳкам бошад дига медони поли маҳкам ҳами ахира отвлекат намеша фақат раҳа нигоҳ мекун мисол наҷо ки шуда яй дар мебини чие ҷо бадили худак ба қаги када гап заданишида уман нафаҳмидам астанаев ин телефонои лави роҳӣ ҳар 5 километр ҳастиш ноҷобост خب دوستای عزیزم درباره راههای پولاکی اروپا چه شرایط ها دارد راههای پولاکی اروپا خب میگیریم هر یک توقفگاهی که یعنی که стоянка هایی که میگن که توالت ما برای شما میریم بعد حاجتخانه های اجاره نشون میدیم کدام شرط شرایط یعنی نه نمود توقفگاه هست جایهایی که میبینید شما چطوری میشینید بیایید خب اینجا جایهایی انسان ها میشینن یعنی خوراک میخورن در اینجا استراحت میکنن انا این طرف توقفگاهی کماز و بیایم همون چیزایی که هست حتی که میرمیسه یعنی باز چی شرایط ها داره همه اینجا کامراها قطعی ابسپیچ کرده شدگی است اونا بالا هم هست همه اینجا به خطری این طرف میریم نشان میتیم اومده میگی این طرف کن شما کم آوازه این اخیل هر یک پیشی چیز جایی یعنی مصر پرتایی خدشه دارد اینجا مصر میپرتایی از همه عجیب چی است هر یک توقفگاه یعنی این نمود جایی بازی کودکا دارد اگر که شما همراه فرزنداتون هستین و جایی که میوین راه میین مونده میشین بفره میشین یعنی خود شما در اینجا خوراکتون هم میخورین استراحتتون هم میکنین در این بیسیدگاه ها و فرزندان شما میتونه که در این جای های بازیچه یعنی گردش محکم اطرافش در این جای بازیچه فرزندهای شما میتونه در اینجا فرزنداتون میتونه بازی کنه مثال گیریم کچلیک هست الو جنگک میگن هلو جنگک میگن و این خیلی بازیچه این بازیچه های اسبی در اینجا و دیگه که فرزندای شما میتونن که در اینجا استراحت کنن یعنی این هست راهی پولاکی راهی که شما مبلغ میتین و در تاجیکستان شما مبلغ داده یعنی چی داره در راه که مبلغ میتین این راهی پولاکی بگیم که همین دولت هست اینجا هم همون توقفگاه گوییم که نامو کمرها راهگذرها همه چیکار کرده ایستادن اومده استراحت میگیرن حتی که با تمام این شرایط همه همین چیزا داره این است راهی پولاکی ما میریم طرفی بگیم که حاجت خانه
یعنی که جای همین چرا پناور میگیریم. خب ما از این توقفگاه میبرویم. این هم وینتایی که چی میتن کو درازیش بچه الکترومتر да, короче. این وینتوش است برده ایستادم. اینو در همین پولند راست میشه و یا طرف گرمانیا برده میشه. ما پولند راست میکنم. خب ما میریم طرف دویچلند میبرویم از توقفگاه میریم با توقفگاه دیگر. دوستای عزیزم در راه نشون دادیم که هر 1 کیلومتر سوس هست. یعنی گویم همین سوس همی هست در حالتی اواری نمیشه مشروع کنی یک چیز درجه نقطه ساوز درست میتونید نقطه ساوز پخش کنین و از اونجا در شما گپ میزنن و شما میتونه که گوین و این نمر داره. نمرش خودش خودش میدونه که این نمر در کدام منطقه است. هم خیلی ماشین ویران شدگی است در همین سیتواسیون ماشین و آورین ماشین میآید بسیارش برای شما کمک میرسونه. این هست همین هر 1 کیلومتری در راه پولاکی این همی است. یعنی که کمک سوس بسپلات. Через 200 метров поверните налево на съезд. خب دوستای عزیزم اینا میگم که همون توقفگاهی که میگیم همون توقفگاه هست. این هم خیلی ایستگاه ها و جای دیگه که شیشتن استراحت کرده جایی که دم میگیری هم خیلی جای ها داره. این هم گویم توقفگاه هست خیلی که میبینیم و این ماشین ها استراحت میکنن. این بوشه همون خیلی که گفتیم که هر یک توقفگاه حجت خونه و ما میریم حجت خونه شا میگیریم. حاضر اینجا یک کار میکنیم دو تقسیم میشیم برای که حاضر گویم که هم طرف ژنسکوی هم مورزکوی شا میگیریم. دوستای عزیزم بینندگان و هواداران خادم خلق ما اومدیم تقریبا 200 کیلومتر راه بگیم که از شهر بیرون شدیم تا که این شرط شرایط برای شما نشان بدیم که هموطنای عزیزم راهی که پول میتی راهی که بگیم که برای تو باید اینایی شرایط ها باشه برای هر یک 5 کیلومتر انا همین شرایط از او طرفی راه یا اینکه از این طرفی راه هر یک 5 کیلومتر ده هست هموطنان عزیزم. خودتون مقایسه کنین که راه پولاکی تاجیکستانی که شما میتین پولا کدام شرایط خطی میرین و اروپا دا مثال گیریم پول بتی کدام شرایط خطی میرین. این است هموطنان عزیزم یعنی چیز زمانه
ما وارد نمیشه برای که اطلاعات ما زن است زن نتونه وارد شود. Pana marchewka, ile kosztuje za kilo? Nic, darmo. Nie, to kupić duży. Tak? Marchewka. Zobacz jaka marchewka. Dobre. To pojedynczo pan musi rwać. Tak. To takie niech cię даже Piękno. piękne bardzo. Даже даст кстати, но кофта będzie marchewka. Salzi. Polska. Polska marchewka. Zdrowa. Zdrowa, bardzo zdrowa marchewka. A, Już pan niektóry wiedzie, pan urwał, bo tak to dalej tam panu nie wyjdzie za cholerę. tak. O. ببینید کدام طرز شماندگی هستن بسیار یک Tu do tyłu ładna marchew jest. nie to O, to jest a taki ta nie bardzo. taki Dobra, takie jadę. marchewka. Jadę. Dobra, dzięki panu, ja trochę takie video zrobię i później idzie. Zdrowie takie marchewka. Na razie. Dzięki. Hop. Dostoy azizin. Kanta paşa dostasıca. این سبزی است. سبزی است که سبزی بگیم پولسکی. صاحبش بود. صاحبش خودش ما استودیم یک استراحت کردیم کم تا راه ده. صاحبش آمد میگه که بیا چی کنید. انا سبزی بگیریم بریم میگه. خودش پیشنهاد کرده استوده است میگه به پول است. بگیریم میگه سبزی. چند تا میخوای میگه گیر. من گفتم خیلی چیکار کنم سبزی را من. میگه گیر چقدر معقول است. چند قدر میخوای گیر. به پول. سبزی را کوریده است. کمر نیکی زیاد است. سبزی را کوریده است چقدر زمین سبزی. میگه گیر چند تا میخوای هم قدر گیر. نزدیک میام. ببینید دوستان عزیزم که یک کیلو سبزی یعنی که سبزی را خشروگی شبینه کتا کتا. یک کیلو سبزی در تاجیکستان باور که کمر خیلی غم داد. یک کیلو سبزی در تاجیکستان 10-12 سومون 15 سومون. این مردک میگه که نمی سبزی اون هم سبزی اون طرف هم سبزی. همین زمین هم سبزی. میگه چند قخوای گیر میگه صاحبش. خودش مرامان کرده میگه گیر سبزی در کارت میگه بپول. و بعد ببینه که زمینه ببینه دوستای عزیز میو یکون تمام کنم سبزی را اینجا ببینه دوستای عزیز یعنی که سبزی اینجا را هم که کنده میگیری داجی یکون عذاب نمیکشی در برای چیندنش همین دست قطی اینا دست قطی
اینا داجی چیندنی ساوزی چینی خیلی عذاب نمیتی دایی برا اینا ساوزی چینده یگان گرام خیلی عذاب نمیتی جان دوباره سرکاری خوب میگم که این های سبزی است چیندنی سبزی را دیدین دست قطعی نه ایرا بیل میزنین نه زمین خلاص میگم همین است نه چیکار کنیم ما وطنوی عزیز کو اینا رنگی میگوی که باور که چی را کندگی بر این است خیلی خطا عذاب نمیتی اینه یه سبزی خب دوستای عزیز که ما بقدر به انصاف نیستیم اجازه داد گفتم هم اشب گیریم بریم یکی همین قدر برای آش گرفتم یا آش میکنم عزیزم انا بگم این کامرو هم بسیاری بد بده است انا راهی به پول باز هم پیروزای خیلی چند داره هموطنای عزیزم مثال راه ها دارن دهقانا هستن خانه‌شون زمیناشون از سبزی میتند مثل یگان جدا دامید بتند دیگر چیزی فورات پامیدور پیاز سبزی کارتوشکا چیزی در دورت در قشلق‌های اینجا خیلی چیزا را که هم خیلی به پول میتند نیاز ما آمدیم در منطقه یک جا بسیار گیریم یک ایستادیم صاحب همین چیز زمین خودش آمد پیش ما پیشنهاد کرد که سبزی دیگه بگیریم از ورشاو آمدیم یعنی از شهر بودیم گفت بیا اینقدر سبزی بگیر سبزی بخور ویتامین است بسیار چیزی خوب است خلاص بگیم که راه پولاکی هم پیلوسی خیلی داره راه به پول هم براست خودش انا میگم که پیلوسی خیلی داره کمراش اینجا بسیار های مثال گیریم کمر هم خیلی گازید مونکی انا خلاص هر یک راه بگم که پیلوس مینوسی خیلی داره اینجا اگر گرچند کم ترک راه ها بگم که از راه پولاکی دیده کم ترک درون اسکورسی پایان میره درون قشلو یعنی وایران و ولنگار نیست وایران و ولنگار نیست اما داخل قشلوقا که در اومدی مثال گیرم چه خیلی که میبینید صورت پایان های کردن در کار است و لیکن ای جیگوری است سبزی کارتوشکا پیاز چی چیز لازم است در اینجا کپوس اگر باز هم فروی مثال کپوس گیریم با هزار چند تا کپوس هم خیچون میتنم بیستی خیچون میتنم دیگر زیروات ها یعنی که در اینجا یعنی دورانه چیست نو خلاص هر یک جای دولت بگیم همون یک واقعا هم یک پیلوسای خیلی داره اوستا میره صاحب سبزی و کارتوشکا پیاز میشه کیس برای صاحب یونا میشه هم خیلی است این قشلوقا است موبایل قشلوقا قطعی میره خونهاش صد یعنی که باز در این حال 150 کیلومتر ما از وارشاوا یعنی از شهر دورتریم 150 کیلومتر بیرون از شهر وارشاوا گیم این همه خیلی شرایط ها زمین ها را بگیم همه خیلی یک تراکتر هم هست بیم کوکدا میگردن خلاص هم خیلی سمتر عزیز خیره است خب دوستای عزیزم باز یک قشلاقی دیگر یعنی که بگیم که تو شهر 100 چند کیلومتر 32 کیلومتر دیگه مونده است 33 تا خیلی است از یک دقیقه 132 کیلومتر مونده است از هم عجیبش یک چیز همینجا مشاهده می شود یعنی رویا کردن انسان ها رویای انسانی
خب остановкаҳо дӯстои азизам дар инҷа гӯем ки мардум яъне ки дар ҳар ҷо намеиста мисле ки дар хуҷанди бостони мо мегӯяд ки байни ду дом ба доред меиста мегӯям сари кӯча ба доред дар ҳамун сари кӯча ман мекуна шафиҳо дар пойтахти мо ҳам ҳамин чиз нест ака намҷа манушка ака тормузо тая бор намҷа биҷиқ ҳар ҷое ки боша яъне ки шафиёрои мо ман мекунам барои як клиент дар ҳар ҷо даст бардора мегирам пул шида дар инҷа берун аз остановка яъне ки автобус ё ин ки маршрутка берун аз остановка наместа дар пушти хонааш мебироя ай балконат бибиро даста хел нишон тия ман ки ай балкон бугӯ акози ман меом аюса меиста интизор мешавад то ки аюса фурой биёй маршрутка да савор шай яъне ки бисёр қоида вайронкунии мо яъне ки майчирам вайрон кардан аз мо халқ мардум бигем ки зиёдтар аст ин чиз танзим надорем дар хидмон дар зиндагимон мо танзим надорем проблема дари аст намедонам мардума чӣ хел дари тартиб даровардан ёд додан дар корасира ира ки намедонам бояд бо сари ин масъала кор кардан дар кор аст сахт кор кардан дар кор аст ки то ки ин масъаларо чӣ кор кунем ҳал кунем мо шумо ҳозир як дӯстои азизам ман ойноро маҳкам кунам қишлоқа бибинед яъне ки як қишлоқ аст тозагии қишлоқа бибинед ана чӣ қадар гӯям ки озодаву тоза ҳаст раҳ раҳ рӯҳи замин ино ферма ҳаст мисол гирем иноҷо ферма ҳаст тарафи дароз гиристед кашар аст ферма раҳҳои қишлоқша бибинед дохили раҳҳо хитонбаҳо битенда ами ҳамаш қишлоқай тозагиша бибинед чӣ қадар тоза ҳаст озода чӣ қадар меруанаша бигем ки вақти кор мекунад қишлоқ ай душанбеи мода тозае гарантиш қатӣ ай пойтахти мода 150 километр дур аз шаҳр як қишлоқ тозагиш ай пойтахти мода тозае ина хитон бибинед хитон баҳо битед рагиша бибинед яъне озодагиша ин ҳама хел аст дӯстои азизам вақте ки як қишлоқи як дуртарин қишлоқ аст 150 километр дур аз шаҳр аз пойтахт як қишлоқча я майдаҳака қишлоқ аст инамиҷа бибинед тозагиша инҷа яъне ҳамун мошини кӯчамеруфтагии хитша дора ҳамаи ҳамун удобствое ки чӣ дар пойтахт ҳаст дар инҷам ҳамун удобство ҳаст инам хел шабу рӯз меруанд шабу рӯз анам хел тоза ҳаст бо аз мо дида мошин дар инҷа бештар бисёртар ҳаракат дора рава биё дора тракторо наи заминҳо да тракторо кор мекунанд мебироянд ҳамин раҳ қатӣ мераванд яъне ки ҳамин раҳ да мебироянд мераванд яъне ки бибинед тозагиша бибинед хитон баҳо битед исго ҳаст ҳамин ненаги инҷа зилбиле хоб дӯстои азизам мо дар инҷа дар бораи як қишлоқчаи дига ворид шидем аз ҳама аҷибаш остановкаҳо як чиза фаромӯш накунем ки мо дар пойтахти хидмон яъне пойтахти тоҷикистони танзима надорем яъне ки дар бораи ҳамон риоя кардани бигем ки ҳамон чизҳо остановкаҳо дар хуҷанди бостонии мо дар ҳар ҷо бошам мега ако сари кӯча ба доред ана ако мегам байни ду дом ба доред яъне ки ҳар ҷое ки бига ки ӯ манка ҳамҷа бигем ки ӯ чӣ кор мекуна ӯ манкада рафтан мегира дар инҷа дар дуртарин ҳамун қишлоқ
дар дуртарин қишлоқ Съезжайте с перекрестка с круговым движением. риояи гӯем ки чиё аст остановкаҳо ронандаҳо берун аз остановка ронандаҳо берун аз остановка телефонҳо ҳаст дар ҳар як 5 километр сос телефон мегарера номша аварийни ситуация ягон чӣ мешава мисол мегирӣ мебардорӣ уже ответ метанаю тарафи ӯ худаш засикат мекунад ки аз кадом линия аст авария ягон чӣ соси дарҳол ана гӯем ки меояд ин чиз ҳар як 3 километрда ҳаст 3 километр аст мегӯем чанд километр хато накунам ҳар як 3 километрда яъне сос мондагӣ аст дар тараф инсонҳо шиштагӣ ҳастанд ана ва ҳамчуноне гуфтем ҳамон аварияни хабар медиҳ ягон ҳодиса шава як одам мерава меистад мегӯяд ки дар ҳамин минтақа даже минтақата намегӯй мегӯй ки авария шудагӣ аст ё ки мошинам вайрон шудагӣ аст телефон надорам ина ҳар як 2 километри даст ина ҳамин чиза меган номша сос унаҳа навиштагӣ аст тез мегзара намебинем ноз дар пеши ягонташ мо местем ва пурратар дар бораш маълумот мегирем гирифт ина ҳамин аст дар асл телефонҳо сос номер дора N70 чанда чум чанда та мебардорӣ ҳамон номерда чӣ меояд яъне ки ҳамин номер дар ҳамин зона аст чун медонам ҳар як километр даи 1 километр 395 будаст номераш ҳар километрда будаст ҳар 1 километрда чиз будаст ман 3 километр гуфтам иштибоҳ кардам ҳар 1 километрда як донагӣ будаст телефонҳои сос дар ҳолати мошинат вайрон шавад телефон надорӣ ё рақами иҷарата надорӣ ки занг бизанӣ меоям соса мебардорӣ меоям аварийни служба меоям ва та кӯмаки хича мерасонам мисол мошинта то устохона мебаранд ва гӯем ки хитта то ҳотел мебаранд яъне ки ин раҳ ки пулакӣ аст ва ҳамаи ҳамин услугаҳо бепул аст дар ҳолати намиҷа як ҳолат мешавад барот мошинат вайрон шид сос хати ки занг задӣ ва барои ту бепул аст ин хизматҳо меоянд мебаранд хитта ҳотел ҷо мекунанд инаи таваққуфгоҳ яъне ки чизҳо камазҳо ва ғайраҳо заправка дорад таваққуф мекунанд истироҳат мекунанд дар иҷа ҷои истироҳатгоҳи камазҳо ва инака баъзе камазҳо баромада истодан раҳда камтар теза мекунам барое ки ино раҳ мебироянд ва полосаи сеюм хати дем